Master šef Zdravko. To nam je Zdravko. Tortilla. Vanila i tortilja. Ajde. Tata, Ajde. evo ti. Znači prvo pomažemo vanilu. Ovo ne smije da bude nikakva bijela linija. Dobro. Znači sad ide šumsko voće. Slatka. I znači ubacimo i te male slatke. Znači sad montamo ko palačinak. Ajde. Jeste, tako je. Tako, znači Zdravko, ovako presaviješ i sada, ajde. Presaviješ, bravo. Ponovno, bravo. 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 Super, i stavi ovdje na sredinu. I sada malo opet premaži vanilom od ozgori da stavimo u mikrovalnu da zagrijemo. A smijena vam... Master šef, ovo je gotovo. Lijepo izgleda. Sad ćemo još da probamo.